عیبت خلکی وشیره، عیبت خلکی بلابه نکه، عالم به کرامت نکه، عالم به سمعت نکه، که خود تعالی به سمعت نکت، خود تعالی حشوه نکت. رب العالمين يحب الستر، رب العالمين يحب الحياة. لازم تجي تضيف خد تعالى بيك وإلى مصير تدي بتشين. هاتي روايات كرن زمان موسى پیغمبر دام عليه الصلاة والسلام باران نهاتن وكي أفصاله ونكمه. موسى عليه الصلاة والسلام قال بني إسرائيل وجاب آلاف شون صحراء دين وجاب باران كان. فدعاء كرن باران نهات. فرب العالمين وحي بفريكر قلت يا كليم الله يا موسى، قلت لبيك يا رب، قلت ايكد ناف هودا اما كل صالة يقناهات كتن والعياذ بالله، وازي مطلع بي ومن بي آجا وازي بينم اما سري كل صالة البروي هنا هما هل نبيشي بكن باراني اس نادم هو وقتی رب العالمین قلت يا موسى قاضي که ناف قومي نافون دا ابي چند بيجي قلت يا جماعة قلت ايك ناف مدى ابي چل سالة قناهات كتن تزاني بلا درب كبش ناف مدى دام دعا بكين دا باران بو مبيد. موسى بري خودت کس ندر کفت ابي چل سالة قناه هو حسيان بري خودت رخي خو راست کس ندر کفت برای خدا رقی خوش چپه کس ندر کرد. ایگو تبرا فهمه از ماش بلی من متشکل هیم یا ربی چپ کم از خوب فضحی طبعا از در کبم اوه آلافت مروبانه همید از نان طلبه قبحت چیه اوه یکونه کار اوه مجربه از دی خوب فضحینم مانا دی باش رب العالمین ستاره اری ما بود چه از خستاره ناکم خوچه و گستره خوچه من و استغفار کرن ورمدي جاويدا هاتن وتوبة بالبال رب العالمين سبحانه وتعالى توبة راست ودرست وطلع اسماني درجة خوبكر وباران هات ما شاء الله صبت السماء المطر مدرارا يعني ما شاء الله طوفان باران. موسى قال تعجب كيف عليه الصلاة والسلام قلت ما كلم الله يا قرب العالمين قلت يا ربي تقولي ايكي گناهکار ابد سری 40 سال گناهات کردن جبری باران ها خانه کس من ندید در کفت من ندید کس در کفت و باران بو بهاد. رب العالمین قلت يا موسى قلت امرو مجبروي من باران هوا منع کری مجبروي باران ده هوا. الله اوی من باران منع کری جبروی گناهکاری آوی گناهکاری جبروی من باران ده هوا چنکی توبه کر و خستاره کر و توبه کر و پشیمان بو و تو هیل اوی توبه شد کتن مانه هزان مانه اوی توبه کتن هوا که گناه نکری یعنی گناه تیراد بل اعرق خلاص بخود داری بسلمانی تحس. موسى قلت يا ربي من مطلبك هيفا هر عيني مدفيت من بيخوشة توي مرو بنشان ببتاي أبي باران قطع بجبروي كي قناه كاربو وباران هاتشن كي توبة كر وخستاره كر هنا فتحان قلت يا موسى قلت بلى يا رب قلت سترته وهو يبارزني بالمعاصي فكيف أفضحه وقد تاب إلي. الله يا موسى قلت من أبا سنة 40 صالانة من أوي استارة كري من أوي حفظ كري من نفض حندية ويدقناها أبا 40 صالة قلت معقولة بشتي توبة كري وزبر يبا أسوي فضحينم نا أسوي شاطان آدم. بسلمانة عزيز خوب ستاره بکن غیر خوش ستاره بکن لأنه نهي مجاهر نعوذ بالله وإلا خد تعالى تعفونا كان خوش ستاره بکن غیر خوش ستاره بکن